I ćao svima i danas nastavljamo na dan 3 što se tiče ove igrice. Dakle, idemo continue day 3. Idemo na posao. Dakle, u prošloj epizodi nas, evo, sad se pojačalo izgleda oružanje. Znači, preskoči je neki ograd i onda je bacao vam bumovi su se poubijali. Dobro. I danas svi koji nisu iz Aristotske moraju da pokažu entry ticket. Moramo da vidimo da li se poklapa sa datumom. Dobro. Ok. Mislim da se ok, dobro. Ok, ajde da pustimo mi prvog. Papers please, yes, dobro. Ovo sam za 11.25 da ovo poklapa sa datum. Mogu odmah ti vratim, ne mogu odmah. Dobro, impor NQ. Samo nešto nisi siguran. Impor NQ, dobro. Muška, pa sam, dobro. Ti možeš da prođeš. Idemo next. Ti si iz impora, a ti moraš da mi... ne mogu ovdje, čekaj. Ovo sad ti do kraja, dokum, basic roles. Aha, mora da je ovdje. I ovdje sad. Jeste. Here, evo ga daj. 82.11.25, ok. Dobro, ja mislim da možda prođeš ti. Idemo next. Ok. Can happy anytime. Ovo mi non-stop daju. Cunkedo, zapamtio sam taj grad. Ok, female. Mislim da je to ona lap. Ajde ipak da provjerimo. Dobro. 83. 82.11.25. Female. Pa dobro, mislim. Sokolova Ava. Dobro. Come to pink vez ask for hour. Dobro. Ne znam što to znači, ali nema veze. Thank you. Grit Rapid United Federation. Grit Rapid, ok. 84. Dobro, poklapa se slika. A ti si muško, ja bih rekao, brate. Ma, da li si ti pedam, ne znam ja, ali neće da prođeš. Ok, idemo next. Koji je ovo neki špion, je? Job still, dobro. Shingleton u United Federation. Dobro. 84. 82. 11. 25. Mail. Pa mislim da ti možeš da prođeš. A mnogo si nekako sumnjiv u facu. Dobro. Da... Pa čeki bre. Ovo je za sutrašnji datum. E pa bate. Dođi sutra pa onda prođi. Next, ajmo. 11.25 je dobro. Klore bate. Imao si operaciju. Šta se ja treba da pustim ili ne? E pa, što nisi sliko na ovu sliku? Ne. Ne možeš da prođeš, ne možeš da prođeš. Dobro.
Dobro, daj mi papire. Papers, please. Ok. Pa, treba mi pokažeš ovo, brate. Gdje ti je ovo, a gdje ti je ovoga? To, viš kako je sad tebe da... Bože, ok, next. Papers, please. Dobro, Boston. Da, taj mi je grad poznat. Pa to... dobro. Hajde, mislim da ti možda prođeš da dobijem još neku paricu na brzaka ide. Pošto vidim da mi je još malo pa kraj dana. For all your fantasies. Dobro, ovo je neki detektiv čovječe. Female Fedor Kolečija. Vedor. Dobro, female 84, pa dobro. Ti možda prođeš. Ajmo, next. Sljedeći. No, baba mi je poznata, mislim da ona već jednom bila. Dobro, istotsko nje ne trebalo. Da, ona nije puštena u prošloj epizodi, da, baš se sjećam. Pošto nije se poklapala slika. Da, baš se sjećam. Delgado Katerina. Kako lepo ime. Outer Groves, Aristotska, znam taj grad, ok. Već sam popamtio neke gradove. Evo, ti si zadnje pušten, kako je to lepo. Ok, svi su ok, ušteda 0. Super. Dobro, zaradio sam 50. 20 otišlo na stan, 20 otišlo na hranu, 10 otišlo na grejanje. Super. I onda ništa od uštede. Savings 0. To je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se, to jest za ovaj dan. Vidimo se do sljedeće epizode. Ćao.